إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ميد على قول من واحدك مجيفة موضوع كي رشوة نباك رشوة واحد كي ورق جنا على قول من أدوها واحد على قول من بار فريت واحد على قول من تريجا إكي نرنموجا إكي مقام توجا ميج نباك ما نركّا تريكم واحد ورق جنا دكيو من ده واحد corruption واحد كي على قول من ورق جنا دكّا من ده إمن دنا نيجاني عمله لو بيتي إزتري أخونا أختو ರಿಶ್ವತುಗೆ ನುಬಾಕವಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ನಜರ್ ಹಿಂಗಾಲಾರುಗ ಅರೈ ಬಹುಗ ಮಿ ಕಲಿಮ ವಾರಿದಗುಂ ಆಸ್ಸವ ಮಾನತಕ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ನಜರ್ ಹಿಂಗಾಲಿಯಸ್ ಹಮೇಕೆ ನಿ ಬಹುಗೆ ಮಾನೆ ಅಳಗೊಂಡ ನಜರ್ ಹಿಂಗಾಲಿಯಸ್ ಮಿ ಕಮಕಿ ವರನ್ ನುಬಾವಗೆಂಬ ನೇಗ್ಗಾನಿ ಅಮಲೆಕ್ಕ ಅಳಗೊಂಡ ಎಬ ಕಶೋರು ರಿಶ್ವತುಗೆ ಬಹುಗೆ ಮಾನಾಗ ಆಸ್ಸವ ಬೈ ಲಫ್ಸುತವು ತೆರೆಯಗ रिश्वता गुलुंगुरी बाय लफ्ज़ तक की कुरान का अल्लाह सुब्हान व ताला बयान कुराफ़ एक तेरे इल लफ्ज़ से गई असुहतु सुहतु के मुराद की हराम गुतुगा केवे तकित अदि सुहतु के मुराद गुतुगा ए हलाका अज़ाब के माना के इसकी कुरान का अल्लाह सुब्हान व ताला मी कलिमा बयान कुराफ़ फयुस्हितकुम बिअज़ाब फइतिबामिहुम एकलांग अज़ाबकुम हलाक कुराफ़ हम सुहतु के मुराद ए हलाकु के मानागा की तो कुरान का अल्लाह सुब्हान व तआला बयान कुराफ रिश्वता गुलुंगुरी लफ्सिंग सुहतु कामी हुंग वाहक की तो कुरान का अल्लाह सुब्हान व तआला बयान कुराफ हम अहम में सुहतु के मुरादा क्यारी अहम मुराद के इल्म बयान कुराफ ए अल्बिरतील ए दीवको उन्न हिले कमुगा इल्म विदालवनी बिरतील के माने की मिगोता असुहतु सिफक पुरवनी मीहाग आगे मिहिला लीमा खरुतेरे मिहिला कोप्पीमा एनगे अंगांग हग्गु बयान नुकुरवे फदें रिश्वतुगा हिफा मिहाय हग्गु बयान कुरुमा हग्ग हुकुम कुरुमुं एना एक्की बावेगिंदे हग्गु एंगी हग्गु फियवा एहन गोतक हुकुम कुरुमा एना मजबूर वेगिंदा एचे रिश्वतके असरुगा वारिदुंग आसावनी इदा दखलत रिश्वतु मिनल बाबी خرجت الأمانة من القوة ما دورون رشوة ودجكم غوانما كود دورون أمانة فيلادانه شكنك رشوة هي في مجتمع إيجا أمانة تركم نونا رشوة هي في مجتمع إيجا عدل إنصاف نونا اجتماعي هم كم مجتمع إيجا نونا رشوة کی ورن مرکات العمل हम यहाँ को बहु को तुम्हारी एह मानत का मन नजर हिंगाला रुगा रिश्वत में कलिमा नेगिफावानी रशा में कलिमा रशा के माना के तेरे के मानेंगे मी ला फियो नोट दोन सूफा सूफी के तेरे उदू ही गतुम के बार लिफानुआ गयागा फेफड़ाफानुआ दोन सूफा सूफी ऐसोर में बंडोहा आयुमा ऐसोर में कावागुत जोहनीमा ऐसोर में के मैमी हाया एकम इशारा कुरुमट्टका गुब्वाला अडबस पेनुं कुरे रशा मी माने का नजर हिंगालारुगा एबिस गोते नेतिफा हिरनु लेफा इन इच्चे केवमट्टका एनगे मैमीहागा अंगांग एनगे अंगेंग अलादे मी कोल्ला इशारत मी रशा में लफ्ज़ बेनुं कुरेन हकीकतुगास रिश्वत हिफा मी है की रिश्वत को मुआमला कुरा मी है की एफद हाडी मुर्दार अमल कुरा में अनेकुंगा अंगांग एमिहुंगे गोहरुं एमिहुंगे अंगांग ए मुर्दार कातकेति अंगियं अलागिं एन अमिल्ले मसे कुर्मुग बदलुग एन इंता इंदगिं एहे मिहुंग अंगां एनग अंगियं अलागिं दिरोलुम बट्टं कुरं गस्तु कुरा हडि मुडदारु नेग्गानी फराते गोतुग मि लफ्सं अगमन नजर हिंगालियस शिव कुरे फेवन एहन कलिमे का अगमन दारुग रशागे मानागे आसावा एहन कलिमे एई वळुम फेन्ने गुमट्टका बालिदीग मिजा वागंडबस रशा मि कलिमा बेनुं कुरे मी माने का नजर हिंगालो रिश्वता वरब बोड़ा मी कलिमेस कुलिफावे ई बालिदी के जहा वागंडा एक्को
fennegu mattaka beenum kora meduveri waagandaki e waaganda ekko waluga adiya faabagen eda fadain mihage izzata karamata miha gabul kura aqidaya insani hamataka me huriha ecchukum miha sossala e huriha ecche dukollafa ena warad dashu daraje kan ena faabagen da gotuga sifa kurayfan hagiyatuge seneki enage amanat terikama enage dimberikama enage insani akhlaqya dukollafa e walutere faabagen da mihe fadain efada gelluma halaka dera nikametikama kurimatila mihe rishwatuge muamala kuramihe obayt izzatiri akhunna akhtum rishwatuge shar'i maane alagum nazar hingala ruga imam al-jurjani rahimahullah vidala fa ta'rif ay khulasa ham ehme wara furihma ta'rif ekkum gafe vidalwani ma yu'ta li ibtal haqqin aw li ihqaq batil rishwataki hagge batil kollu mattaka nuwata batil echen haggu ko gatu mattaka deve eche miheka libenje echen ehem faratak amuraluma nuwata miheka liben nuje echen ene hoda dinuma beenum kurave deve komme eche mali manfae adi enu wasilate ekkamuga vis migotum beenum kurave komme echen ei rishwatuge terega himenigenda echekkamuga ilmoring vidalafa kiti Qur'an ku nasuta kalkodum balala rug Allah subhanahu wa ta'ala roda ge wahaka bayan kurabba roda fardu kurabbi wahaka roda hifana gotu wahaka bayan kurabba fa eya vidigen bayan kurabba fani haram gotuga muda keomuge nubak Allah subhanahu wa ta'ala hi kurafani ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون adi tibamehunge mudata batil gotuga tibamehun terega kanu hadash batil gotuga tibamehun mudata keun Allah subhanahu wa ta'ala evani argumen manakura fa argumen mudaka ahet wa tudru biha ila al-hukam batil gotuga keumattaka mi hada gotiki hakimunna hukum kurami hunna qadinna e mudata nudesh tibamehun meduga batil gotuga muda keumattaka hakimunna e muda tibamehun nudesh rishwato gotuga haggunun hukumta kurmattaka hakimun nahame emuda tibamihun foru ko nudesh ei rishwato gotuga foru kodde mudilekkamuga wati litakulu fariqan min amwali an-nasi bil ithmi wa antum ta'lamun tibamihun denati bihaluga mistakun terem bayko haram gotuga e fasa kewmattaka emihunna e fasa nudinuma e muda nudinuma Allah subhanahu wa ta'ala kit Qur'an angafan ekan evani argument mana kurwa haram kurwa roda ga ayattaka vidigam mi ayat bawa lewumge hikmata behegotun bay mufassirun wahadakka vidalwani ramadan mahegge huriha duwahegga Allah subhanahu wa ta'ala ena hudda kurafuri kantatabas du kollagen Allah attaka ena kantattaku manawegen hurma fahu e mativeri tarbawi madursain em mastuge filawatan hasul kurma foga den eroda hifafa anekka mistaku muda haram gotuga kewma iburigen diumuge nubakan mi rodaga ayattaka guligen mi ayen Allah subhanahu wa ta'ala bawa lewmu engigen dakamuga mufassirun bidalafa embima algon men roda mahegga barakati roda mahegga tibe eruga mifada mativeri manata algon men ihsas koran jehe ifada kankama algon bishna fikuru koran jehe Allah subhanahu wa ta'ala haram kore kantato durwe rakateri umattak hame ayak lobayt izzati akhun lobayt izzati ukhtun kit Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala mi rishwatu hifamehun rishwatu kamehun haram gotuga muda kamehun ei yahudinai nasarainge adiketta munafiqunge amale gotuga sifa kurabba fani ifada nubanu rakateri neggani bayegge akhlaqe gotuga kit Qur'anuga rishwatu kamihun sifa kurabba fani suratu al-maida ge 42 ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala emihunge sifa bayan kurabba wahi kurafani sama'una lil kadhibi akaluna lis suhti ebamihunki gina ginayen dogu wahakataka kanula aduha mihun dogu wahakata gina gina kanula aduha mihunne akaluna lis suhti adi ebamihunki rishwatu kamihun ebamihunki haram gotuga mudala fasa hoda mihun Nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ibamehunge nuba amalatoge sifa bayan kurabba ekadeg faana wahi kurabba foni
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. اي الله رسول එබැමිහුන් කලේග ෆානා මෙදුගා දක්කමුන්දා වාහකතකාමෙදු කලේග ෆානු කම්බොඩ වඩා නුගන්වාශ කලේග ෆානු ෆාරග්ගස් හිතාමනු කරවාශ දෙන් එෆෝගේ මිහුන්ගේ නුබෑ සිහ බයන් කරවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගවනි එමිහුන්නකි යුසාරිඋන ෆිල් කුෆරි කුෆරන් අවශ්‍ය ගන්න මිහුන් මිනල් ලදීන قالوا آمنا بأفواههم එයි එබැමිහුන්ගේ දූතකුන් තිබම්මෙන් ඊමාන් වෙජ්ජාමේ බුනි මිහුන් එහෙන්වස් වලම් තුමින් කුලූබුහුම් එමිහුන්ගේ හිත්තක ඊමාන් කන්න වන්නමි මුනාෆිකුන් ගාක මිතා බයන් කුරාෆන් එෆහු වමින الذين هادوا අදි යහූදීන් කමුගාවි මිහුන්නේ බයන් කුරවාෆ දෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මෙන්ගොනි මිහුන්නකි සම්මාඋන ලිල්කදිබ අක්කාලුන ලිස්සුහ්ති එබෑ මිහුන්නකි ගිනගෙන දොග වාහකතක අඩෝහ අදිහම එහෙම්මේ රිෂ්වතුක උලේ මිහුන් ඉල්මොර විදාලවනි गिनगिन दो वाहकतकं एबामेहुं अडुहा कंफेद्दे सौबकी रिश्वतु दे मीहा रिश्वतु के हिफा मीहा देतेरेगा मिहिंगा मुआमलात के खासको हुकुमगा सालक कादी का रिश्वतु दीफिकमगवानम ये कादी दें अडुहानी दोग हेकितक एनंगे बेगे एना कुरुमति गौशले हेकितक करीना तो गोतुगा हुशाला इच्छकी सम सीधा बहुतान दोग एनमस ඒන අධ්‍යයන රිශ්වතුක සෝබුන් ඒන ඒ දොග කණුලා අඩුවා එක් මච්චන් ඒන ෆයිසලා කුරුමට්ටක ඒන බොනි මජ්බූරෆ් එහෙම දොග ෆයිසලා කුරන් හග්ගුන් එක්කිබාවේ බාතිල හුකුම් කුරන් ඒන ලාසිම් කුරා එච්චකම ගොයිෆාවනි රිශ්වත් එහෙම ගිනගෙන දොග ખબરතක බරෝසා බයි ගොතුක රිශ්වතුක මිහුන් හිමනිෆාවන් හම එහෙම මිතාංග අවමන ෆාහවගේ හිඟ ජෙමිහුන්නකි කුෆරන් අවශ්‍ය ගන්න බයිකම اي بين روايته غاسوي قاضي رشوتغا حفمكي كفرغا عمله گتو එහෙම වීම මිෆද නේග්ගානි හඩිමුඩදාර අමරතකුන් අලගොන්මෙන් දුර රක්කාතිර වංජේන එයි මුනාෆිකුන්ගේ අමල් එයි කුෆරන් අවශ්‍ය ගන්න මිහුන් අමල් එයි යහූදීන් ෆද නුබා නේග්ගානි මිහුන් කරමුන්දා අමරතෝ ගොතුගා කීත කුර්ආනුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සිව කුර්ආෆ හම එහෙම ලොබති ඉස්සතරි අඛුන්නා අඛතු अलगोन सुन्नतु के बाय दलील तक नजर हिंगालारुगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतु का एकलेग फर हदीस करवा बसफुल तेरेगा वर मशहूर बसफुल में लअन अल्लाह अर्राशी वल मुर्तशी अल्लाह सुब्हानहु व तआला लअन लव्वी रिश्वत देमी है रिश्वतु का हिफामी है बाय रिवायतु का अर्राइश गवाह किस बयान करा फराइश की रिश्वतु का दे तेरेगा मेदुरी का वाफर एनागे रिश्वत नुंग एहम फरातकुं මියකු දීෆා රිශ්වතෙන් එහෙම ෆරාතක එන නකුල් කොද්දෙන් එහෙම දෙතරේ මෙදරිවා ෆරාතකීවස් මි ලානතුගා ශාමිල් වගෙන්වා මීහෙක් කමුගා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවාෆ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ලාවනේ වයින් අමල රිශ්වත ලාන අල්ලාහ් රාෂි අල්ලාහ් ලාන ලබ්වි රාෂි වල් මුර්තෂි හම එහෙම රිශ්වතුගා හිෆා මිහයි අදි හිසාවම් ෆුදිගෙන් දියේ කිනු නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රිශ්වත දේ මිහා රිශ්වතුගා හිෆා මිහාය ලාන ලැබු මංගෙදි එකලේක ෆානුගේ තාහිරු දූෆුලුම් වනි දුආ කරවා රිශ්ව දෙමිහා රිශ්වදගේ හිෆාමිහා කි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දූෆුලුම් ලාන ලැබුගෙන් වමිහ හදීස් ක වාරිදුන් අස්වනි ලා අනා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අර්රාෂි වල් මුර්තෂි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ලාන ලැබුවේ රිශ්ව දෙමිහායි රිශ්වතුගා හිෆාමිහා ලොබති ඉස්සතරි මුස්ලිම අඛුම් ඔබට ඉස්සතරි මුස්ලිම් උඛතුන් අලගොන් මෙන් තෙරේගා රිශ්වතුක මුආමලාතන් එම්බොඩ මිහිඟනි දෞලතු කමාබෙහ ෆරාත්තෝග මුස්සෆුන්න දෙවේ හදියා ගොතුක තෆාතුන් අන්තෝග මෙදු රිශ්වතේ කියාෆේ නුන් දෙවෙනි කෙහෙන්නම තෆාතු හදියා ගොතුක කොෆිය ගොතුක සෑ ගොතුක දෙවේ මාලි මම්ෆාතන් එයි රිශ්වතරේ ගිහිමෙන එකංකම් ඒනක වසීෆාගේ සෞබන් එන ලිබෙච්චකම ගවාන නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරාෆනි හදායල් උම්මා ලිගුලූල් दौलत के मुवज़्ज़फ़ुन एना वजीफा के सौबन लिबे हदिया की ए हरांग चिक एक हिफा के नुआन एना हदिया को तो लिबे चिंग ए एना वजीफा के बेरुं ए कुरी को सदिया लिबे उसूल लिबे चिक मुगान मेगने मसल एनमस एना वकी मकाम के हुरीती या विधि के एने लिबे हदिया ते की बैतुल माल वनन जे चिक ए मकाम के जरिया मीस्तकुं एना या क्यारियो मट्टका नाजायज मंफातन होदा दिरु मट्ट होदु मट्टका दे चिक्क मुगवेගෙන් දාන
ඒනා එහිෆුමගේ නියතකි රිශ්වතුගා හිෆුමගේ නියතේ නූන්කමුගා වියස් හදියාදේ මීහා මීහාගේ හිත්තෙල් ලෙබේන මීහාගේ හිල් ලෙබේන එපද හදියාදේ මීහගේ ෆරාතුන් කමක එදිජ්ජිකමුගාන වරක් ගිනෆාර නාජයිස් මුඅමලාත් තවස් කුරවෙගෙන් දාතන් අලගොන් මෙන්න ආද එහෙම වීම හදියාගේ මුඅමලාත් තකම සරක්කා තිරවන්ජේ නීගේ වරක් තාරීඛී රීති හාදිසායේ අලගොන් මෙන්න හිඟාෆෝ එයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ zamanuga ibn lutbiya kiya bekalaka ekalek fan zakat nengumattaka hawal kurab zakatuga muda hippaage ekalek fan embori nabiy sallallahu alaihi wasallam wadaage midannawani egitere ebba baitul mal devwa fa nabiy sabr ebba devwa fa anebba enaga atuga bahatta fa mi bunani mi tibame hunna hori minbare demmihir takechki timanne mistakun mihun hadiya difa hori etches nabiy sallallahu alaihi wasallam ekma warabboda kofa wadagen ekma hippola jehi wade nuge ekalek faanu ekma hippola nuegen nabiy sallallahu alaihi wasallam minbaran ara wadagen Allah subhanahu wa ta'ala hamdu sana ta'rif kiya ekalek faanu mistakun mukhatab kura vidalwani hadis kurabani ma balu amilin ab'athuhu fayaqulu hadha lakum wa hadha uhdiya li timan kalek faanu sarkaruge dawlatuge masakkateken hawalu kura fonobwima bay mihun ase ubune mihun echki mi tiba mihun huri takecche demmihir echseki timanne mihun hadiyat difa huri echse afala qa'ada fi bayti abihi aw fi bayti ummihi hatta yandura ayuhda ilayhi am la era enage mammage geega nuwata enage bappage geega ena innama nikam balashe mihun hadiya hifagen aadetu nikam geega inde balashe mihun hadiya hifagen aadetu hadis qurbani sarkarge masakketen hawalu koroni ya vidiga mihun adifa huri hadiya ei ebbe salegga hifun huddawana echanunge horiyate kechki baitul maluge haggu gotuga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani adi efad hadiya ge hifun bas hudde nuwana efad ecche miyaku dinkamu ga winamas echen ei dawlatuge baitul mal wannan jehen ecche gotuga ekalefa e bayan quran efoga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani walladhi nafsu muhammadin biyadihi e farate ge appuluga muhammaduge faanuge nafsu afara gandevva vidalome la yanalu ahadun minkum minha shay'an mige teren evves ecche tibame gutere mihako nunagacche dawlatuge baitul maluga dawlatuge haggen evves che tibame nunagacche nagafikamu goanama illa jaa bihi yawm alqiyamati yahmiluhu ala unuqihi ifadacche nagafikamu goanama qiyamat duhu ecche kondu alagen ena anna hotte geriyekkamu goanama geriyek kondu alagen ena anna hotte bakari ekkama goana bakari ena konduwala anna hotte jamal ekkama goana jamal konduwala ena anna hotte anna iruga echi halellwane bakari halellwane jamal halellwane geri adugadu qur'ane halellwane mistun kurimati egmane emmen kurimatiga ena e rishwatu gotuga nuwata e haram muamalat e gotuga najaz gotuga e hodi faada e nuwata echen hifagen qiyamat du ena konduga mistun kurimatiga eti ufula mundaru ege adu mistakunna ivene emmenge kurimatiga ena eduhum fadhiye kurwena ei kitemme sirrun ena kuffawa muamalat ekkamu ga winames adi komatu kitemme kuda muamalat ekkamu ga winames algon men jehe mibawatuge najaiz muamalat takun duru rakkatirwa nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi ayyuhan nas man amila minkum ala amalin فكتم مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة تمن كليك فان مسكتين حوال كرب ويما اي مسكتوge ترين اتش فروا في ميها اي فكتم مخيطا اي تينوهك كمغاويس ادي كوباتو ايفر دش درجه اتش كمغاويس اي حرانغوتوge انا فروا اتش حرانغوتوge انا حاصل كرا اتش يأتي به يوم القيامة قيامة دوه اتش هفاغن انا حاضر واحد ميستن كرمتي انا فضيه كربين كتم كودا اتشك اينا ميستكون مدلون مسلمون بيت المالون ناجاز غوتوغا اينا هوداغن فا بيكمغا وينمس ميفد نوركاتري نوباغن با عملك ريشتوغه معاملات algon menna islami taarikh nazar hingalarug war reeti sofhatake felingo sebor islami taarikhuga rishwatuge muamalataka najaiz muamalataka dur rakkatirwegen bekalun kurwa firma ektere abdul rawaha radhiyallahu ta'ala anhu ge waha algon men taarikhuga faha kulle waha ke ekde faano nabiy sallallahu alaihi wasallam fono be yahudin khaybar ge yahudin atun islami dawlat tax nenge mattaka kharaj nenge mattaka fono bima ekde faano khaybar wadagen tima khaybar ge ahulwarin ekde faano arihuga
ni dannawani emihunge dandutakun kaduru mi negumattaka ekayfan wadagen kuri zamanuka me kadur nangwa wotagi kadur rukuga hutta andasi hisab mikun ekkeni kharus kuru kharus kopfa gagganaka miten naliko balafa ei naganje minbare mi nangwani mi den yahudim ekayfan arihoga asmi dannawani emihunge gahanataka amiderin gahanataka chifanga sekalege fana hadiya difami dannawani timonne men me minkuraruga michi minaru tankole madun dawlata dakkan jeegun hadadesh ekale faanu ekama warabbodo kofa iskuru adi vidalu Allah gandi vidalome tibami hunnaki timankale faanu arihuga emme ruliyara mi hunne ennamas tibami hunnaki timankale faanu hippuluga nafrat ei tibami hunna meduga adul insafun ekkibawum timankale faanu amuru kurakamen nune yahudin bunani yahudin ege jawabuga emihunna senge adul insaf ekkiba kurmaki umoki waran nurakka terikamek emihun bunani ege maccare udutagabin qaim famu tigimanek adul insaf ge maccare udutagabin qaim kurai fawani vidaloi hadiya gotuga tibamun tide echki suhte timammennaki suhtuka ule benune yahudinnaki suhtuka ule men emihunnaki rishwatuka ule mihun munafiqunnaki rishwatuka ule mihun ennos alugolme islamunge akhlaqenu islamunge sulukenu rishwat kewmaki lobati izzeteri muslim akhunna ukhtun rishwatuge muamalattaka mistakun dani emihunge dini aqida gellifawat dini aqida balika shifawat hamayaku awaham miha musandium beenumwati najaz gotuga ena beenumwa kantaddegen hasilu kurumattaka avasara gannati shakkane rishwatuge sobun alagomege mujtama halaku kharabagen dani rishwatuge sobun hamayken halakugen dani alagomege dawlatuge baitul malenu halakugen dani imarat bes imaraten elumattaka estimate mushalaruga bidukuraruga wara koditi wara ragalu echi wara femwar ragalu echihiga imaren alagote lifa imaram belani wara dashu darajage takiti beenun ko doskokon imara halaku fanawegen dani bodu kharadu dawlatuge baitul malun kofi ehennes imaratu alafuri ki ifembare genu ibawatuge muamalat ki najaz gotuga hode muamalat rishwatuge sobun mujtamoga onna ijtimai adluwarikan gelli gos mujtamoga mihun hegotuga maseh kurumga ruhu ekko gelligende taalim hasil kuruma hunarwari mihun ufedduma ibawatu kanka ekko gelligende ei kiwa kudinnaka wazifa nulibe hunarwarinnaka wazifa nulibe wazifa libeni rishwatu beenun koge najaz manfaata beenun kon kamganwa ifada mihun ufedumuge magu warabboda huraschede adi mihunge maanaviyatu warabboda katilevigen daane ebamihun kura masekkatuge badaluga masekke faratuge rishwatuge zariyai wazifa kurirum bes rishwatuge zariyai wazifa hodum bes mihuriya kamaki najais manfaata kun hasil kure kamekkam gana e mujtamoga ebbe salegga rangol ikhlas teri mihunnaka fursate nonnane abadus me tandur nudanna mihunna kamoshige nuwa mihunna kankamuga maqam taddevigen daani amanat terikan gelligen daane efada mujtamaatoga لوبتي الزتري أخونا أختم رشوتك مجتمع كجه كنسر مجتمعك رشوت مي آلا وام فشافكم قوانم مجتمعك إكون هلاك وخراب وغس مولي مجتمعك أفرادون تريغا نفرتا روليوريكا وفدي مجتمعك همون جهما بابا وفدي مجتمعك كوري أرا ديومك صفة جلي فاوا ناتهزي مجتمعك كمغا وغن دانه رشوتك معاملة مجتمعك أشغم فيكم قوانم بيما alugona mifada filawalatukum ibren hasilukum mifada kankamun tawbawe Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga qiyam mahsharuga maidanuga muda hodi guta muda kharadu kuri guta mudu suwalu korwe duhum alugum jawab tayar kurun ibeje ege kuriga Allah subhanahu wa ta'ala tawbawe mistakun hagga aragem fawakum ganama e haggen adako ekalaange maga rujuwe Allah subhanahu wa ta'ala russum fussum limfa baikamuga algonum waange beje barakat ramadan mahuge he dostan algonum hede kurum da hinduga mifada amal kurayfa mihekkum ganames haggu mistakun ada koddi Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga tawbawe algonum menge dirolun islah kura beje erun algonum menge mujtama'aki salih taqwa ver dinberi amanat teri wafateri ruhai me wafateri kulun verikan arragem fawa mujtama'akum gogendane hada wa subhanaka Allah wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.